mlimo ngali chini sana, sababu mikono ya shie wenyewe hatuwezi weza mpaka tupate na shie ile msaada yenye kuja walimaji na kupatikane wagoronome, kupatikane wagoronome wa kufuatilia ile mashamba za watu wenyewe wanalimaka, na maji iwe ndani, madawa wapate, na ile mpunga wa kilima ipate wenye kuinunua. Ndio baba, asante. Njoo ile marshandise, na ndio vile tunapopenda hapa mwetu. Ya pili, matatizo yenyewe kwa hapa ya batu ya pasio. Batu ya pasio, manake batu ya pasio inaleta matatizo sana. Batu ya pasio inaleta matatizo sana. Inakuwa mdundulano ngambo na ngambo. Hatujui sheba sasa twende kwa nani? Kwa mwenye kututetea. Hatujui. Hapa tunabakia tuko katikati sawa matete yenyewe kwa Mtanganyika. Unasikia? Hatujui tuende kwa nani mwenye kututetea, kisha na sheba tuongezee kidogo. Hatujui papa. Ndio maana tunafikisha maombi kwenyu. Si je nieko general na nientere naweza kwa iko general de kwetu ni paraporo ya rigere kitika. Mvula ikinyesha Katoko wala maji inaongezeka. Ile maji iko na mwangika tena barabara. Hizo ndizo barabara watatutengenezea. Siwazie kama mtatutia bure, siwazie. Itakuwa barabara ya kidongo. Tena ile barabara ya kidongo. Maji kimwangika inakuwa tena matope. Tunataka regrete ile barabara yetu ya zamani. Kumbe tungewaomba utusaidie sana. Tunawazia muliona hata kapreve kidogo. Mulipia siku ya leo, mulipita kubasi. Muliona jinsi maji inamwangika. Ilimwangika juu ya nini? Basi kiko linzi ya kuna linzi. Mtu mbele alikuwa anamkiamu base na wanasema ule mtu anaenda. Wakwenda kumsogea kwa mtu mwenye anajua maji. Lakini leo cha ajabu na mtoto wa kale yeko anamkiamu base na hataenda. Sasa ile maji ishakuwa yulu. Na ile maji itapita fasi gani na ile maji kwenye ilikuwa napita hakuna tena shimu maneno. Maji mtusaidie, mtufungulie njia zote ya maji. Mimi narudilia tena kwa kusema jinsi baba ananielezea. Yenyeko hapa tunashangana sana na Kidiba Ondese. Wazee wanasema maneno mingi hapa, mimi nasikia nani ya maana ni ya lazima kwetu sana. Lakini siye site ya Kidiba Ondese. Tokea siazaliwa site ilikuwa hapa kwa kuchunga sekleri de Kidiba. Lakini site inahamia Kabulimbo kupitia nini? Maro mubaya yasiye banadamu bakaachi hapa Kidiba Ondese. Unaingia ubaguzi. Mwa ile ubaguzi site banayamisha Kabulimbo. Kabulimbo haiko ndio kwa bona site. Site ni hapa Kidiba Ondese kupitia hii kibanda ya sukari. Hapa hatuna hata soda umoya. Leo hii bandugu yetu bakisema batujongelee, tutakufa sasa vile kuku zenye banafungia mulupango. Ile yote tunaiweka mu mikono yenu, mwe batoto yetu, mwende mtuseme mbele ya bakubwa. Pia onekana kama hapa kwetu Kidiba njoo kuko kungaliki tu nyuma. Kompare hii milie ya Kidiba na zingine mamilie telke Sange, uko naangalia batoto ya mule Musange. Ndio biko bana contribuer ku development yabo. Ndio banaita development endogène. Kameme hii evre isikuwe ya leo tu. Manake tunaweza bankuraje na tuwaambie muendelee mzuri na muendelee nayo, isikuwe tu ya leo na mnajiarete pale. Na shehe pia tutaendelea kuwaunga mkono. Asante.